Skriveni dragulj Srbije, fontana visoka 25 metara zapravo jeste vodopad Veliki Buk. Jedna je od prirodnih atrakcija istočne Srbije. Dok nisu otkriveni vodopadi na pregolemoj Staroj planini, Veliki Buk važio je za najviši vodopad u našoj zemlji. Jedan je od najznačajnijih i najpoznatijih bigirnih vodopada u Srbiji, iz kog razloga ga svake godine poseti veliki broj turista. Krupajsko vrelo, čarolija homenskog kraja sa kristalno čistom vodom, prava egzotična oaza u sred Srbije. Jezero je dugačko 40 metara i široko oko 17 metara. Na ovom mestu nastaje reka Krupaja koja se dalje uliva u Mlavu. Poseta Krupajskom vrelu svakako treba da se spoji sa obilaskom i drugih znamenitosti ovog kraja, a njih ima na pretek. Nedaleko od Krupajskog vrela nalazi se još jedan poznati manastir. Reč je o manastiru Ravanici, zadužbini kneza Lazara Hrebeljanovića. Ravanica je izgrađena u periodu od 1375. do 1377. godine. Ovo je jedan od najlepših primjera moravskog stila gradnje. Ovo je jedan od najlepših bisera moravske arhitekture. U manastiru se nalaze mošti kneza Lazara. Ovde je sahranjena prezamonašenja kneginja Milica, žena kneza Lazara, kao monahinja Evgenije, a pored nje prezamonašenja i žena Uglješe Mrnjavčevića kao monahinja Jefimija. Ispevana je i pesma grupe Lutajuća srca, koja nosi naziv Jefimija iz 1973. godine. Ne znam za miliji vokal na tlu nekadašnje Jugoslavije. Ovaj srednjovekovni manastir podigao je srpski despot Stefan Lazarević u periodu od 1407. do 1418. godine. U manastiru Manasija nalazila se i čuvena Resavska škola. Kompleks je opasan zidinama koje su u to vreme služile za odbranu.
Celina se sastojala od 11 kula, od kojih se najviše isticala Despotova, odnosno Donžun kula. Crkva u sklopu kompleksa posvećena je Svetoj Trojici.